normal course of politics hain thanga chung Indian National Congress thema ko ba chung BJP party thema ko ono party thema ko kintu bugu kra after national party Indian political je gota jeta backdrop ba background jo ba sone politics thema ko kintu apart from national party was soyong chini borokni je existence bagina niji ekta organization ba party bo samne ni bad dongka jeta Tripura Motha ni abo ekta symbolic jeta unity symbol bo abon appeal thayo all the indigenous population borokro jenoro onno regional party ba onno national party toyoi nai oron common je platform Tripura Motha phai bono jehetu chingbo sanel buchinan dorkar je soyong chini bubugra production da porma chini ras poribar ni bo santan bo royal sion kaji bo ka symbolic chini ujain to play chini new mabo chini symbolic unity ni symbol kaji bubugrani je khorang kuti bai koboksa khamchani maribo jotono ono political party ho tongyoi nai bubugrano ya gromine te o khande kanke chini demand chini efficient chini je bo politics khane to Indian constitution framework abo sin claim nai okay abo sin claim nai nin lama ta kebal tone ro borono sin kobogo karon politics ko nin khane ranga kintu Indian political je sabuk jeta framework je constitution aro tomone sin claim na ke modino let it problem mamane yago nang thaka ke boa grani abo different buni political party है different और दो खानी चौबा इधर ताबू ऑब्नो politically बाबे जे केबने रखा नो compromise नहीं रखा है क्या रिका नो compromise जगह ऊपर कॉक्स जगह अब compromiseable